Grace and peace. Warm welcome. This is Diski Lovers Culture, where we say football is live. 90 minutes. One passion. Then the Blues are made. The one I'm sorry, mitambo ya Betway Premiership. Varelise Gazini. Mamelodi Sundowns. Yule bana tuna timu ya Kaizer Chiefs. Una timu ya Kaizer Chiefs bana Mosi iko duwana chiko draw na timu ya Mamelodi Sundowns. Nga chikoro chiti ngange chikoro cho doga msona Da Silva ka Mamelodi Sundowns cho chikoro msona Brian Leon, my brother from another mother. Narmi. Yeah, nende ona ndikatokusabona ndikakusura kutwara. Nende takalanga matsina matata takuto dipina ngamta. Yeah, nditsi confess on zvone zvene vafuni vateveri va Diski Lovers bondera zvone so arere vasimesoro mutambo vangandirabe. Kamsi ndinyo ngori my brother Robert to Toma nisindi kubona mugudisi bakado bachikota kuwa na bana mugudisi wose Derek bachikota kuwa no bana bopaka zvone nabatambi na bana bojana zvone nenga formation yena vanona belori timu zingatamba ngandira ya kwini ndibala namusi. Yeah, ndichingatotoma amba kha umtimu ine va timu ya Mamelodi Sundowns. Nditsi confess sorry timu ya Mamelodi Sundowns arale vaicheka first 15 minutes. Yova ichikokona kutamba bora ine raidivo ndi ya Sundowns bora yonoka. Usvika ngamramsi muswana Ndlovu achitoma introduce kutamba bora ya rafu ine yeyeito uri timu ya Sundowns yote ishanduke inye kutamba bora ine yava ya rafu zvasiya zvikuita uri bora yave kuitamba aichava yone timu ya Sundowns usvikira richivona timu ya Kaizer Chiefs ichivona chikhala ngori bora ine kuitamba as bora ine ungatoyamba ndi bora ipiye ngori ushimiswa meni makini ndi vathu vene vakutamba nga ilandire ine yavori asingoira bora so ndivona unga ndi zvimwe zvazvo zvine richingatotoma wamba nanga vulanguli ya mutambo wamarugwana nditsi confess uri marugwane mutambo womubhalelo ubva mecho chitotoma usvika uchifesera ngori muswana Ndlovu ova na dzifaulo njisa dzine dzavori dzadzichiteya uri aone khadi kana adiwaneka garada tsuku so ndichisadza ka vulanguli ya referee ndivona unga wava kubhalelwa nditsi confess uri kasafa musi ichikosedza zvasoyi khayedudzanye bodo yavo ya referee uri dzive na kukwatisa chanda so arumele mutamboni nga ndire timu ya Kaizer Chiefs yavekotamba ngayo timu ya Kaizer Chiefs yaikutenda uvala space chote chine Sundowns yakuzama uchicreata vukati yes kutenda midfield wa Sundowns uchitenda holder bola arali vasedza aunana bola naliti yeye holder muswana ayende yeye ayachira bola imwe na imwe yaikufaka yende and mind you vazumbulori arali ranga vula ya midfield zvisiya zvikwamburi winger dzingasave no wana bola ungasitori no distributor bola so zvechiefs ndavona igudukazvo zvori ikotenda uri bola imwe na imwe intercept ndikukona kuona timu nga first half ndikukona kuona Kaizer Chiefs yave ichikudefenda sa timu na namusi ichikuzamuri yataka za timu so ndivona unga ndi zvimwe zvazvo zvene yokona ujena yovala timu ya Sundowns uri rine ratamba so timu ya Sundowns ingatambi ngori timu ya Sundowns vaisedza ibuilda bola kubva murawo the moment ichimisira bola murawo arali vasedza kagoli yodawo ngamusona Da Silva ndivona unga yovala uri timu ya Sundowns yave yomisira bola murawo zvikokodza rino ri left back na right back na center back ripushere panda dzive zikuri pachikhala choripushe the moment ichitobhala bola zviyambo ritokapitaliza kachikhala chine richiwana ufana goli yadhaka Da Silva ndokapitaliza kamistake we Sundowns yoita so ndifeso ndi zvimwe zvithu zvaphanisa Sundowns zvendavona mukwena onotuwa na muswana alende onotuwa honosala muswana jedeni andamsi ayete lunei ovasingachaitiwa phasi yavudi ngamuswana mdusha valala ye arachivona Da Silva na ine mune asavena zvinji zvezvumbola ngandani orera bola mapala ndisokupfuso imwe dzigoli dzavudisa kati Kaizer Chiefs Yo response timu ya Mamelodi Sundowns ngamsona Brian Leon my brother ndinyo ngoba ndamba ngati incident zine zabaone oba na mafubalo asiko mavili and about tactically dzikuchara maybe zasongola belo dzingandiona muswana kibidio chikwenda mdavi muswana shabalala chikwenda mdavi fedzi vadwana vachikuubara kaona mdavi sazana msazwana sumezori bomarugwane ngizvinji ngamanda zvevadwana vachikushota kazvo kama fungo urangura mauno mutambo timu ya Mamelodi Sundowns ikubeka tolo my brother ikonoka ukira timu ya Kaizer Chiefs uye mapalani zviko bala gai urudiwane maybe ive kokono wana transition passes za queen kana forward passes unda ringakono diwana ichokunda bona mabu vasedza karutalo vaviri Sundowns yova ikwine ngamanda ufira karutalo thoma ngori rikwamba karutalo Sundowns yave isikutokrita dzibola dza queen kana dzibola dza dangerous dzine dzasumedza uri ingakora uri richisedza karutalo vaviri rari kuvona Sundowns ine yavori ikokona ukrita zvikhala rikokona mubona Memphis achikokona vana notamba ngamanda hono introduce muswana Santo we ndari ndichivona introduction yawe
ya musi atshi khou replace musi na mushishi zwa sia zwi khou amba uri hovha khou nyagea number 10 ine ya ḓo ri i tshi tamba yavha i tshi khou kona u vha na dzi phasi dza khwiṋe ngori ovha khou balelwa musi na mushishi kha luṱoroṱoro to thoma ovha khou luza dziṅwe bola dzine dza songo tea huna bola nnzhi dze vha khou tea uri a dzi tambe dzi 1-2 dzi khou sokou bala dzoṱhe so ndi pfhesesa uri u introduce muswa na Santos zwo ḓa zwa tshintsha plan dzoṱhe dza Sundowns zwa ita uri Sundowns ibe no pusha i tshi ya ka team ya Kaizer Chiefs na musi vha tshi introduce muswa na Tapelo Murena ngori ro vhona vho no pusha muswa na Mudau ene ho no vha na movement ka Mutapelo na muswa na Puliso Mudau ne arali muṅwe a vha nga phanḓa muṅwe a thivhela muṅwe a vha nga murahu muṅwe namba a thivhela muṅwe so ndi vhona unga ho vha ho no vha na flank i khou tshilaho kha Mudau na Ntungu that is why vha vhona bola ya Sundowns i tshi ya kora ya vhuya ka side ine Mudau a khou tamba khayo nga cross ya vhuḓi nga maanḓa nga muswa na Mudau zwe nda ri ndi tshi sedza ndi vhona unga ndi kudzudzanyele kwa muswa na Peterson ine a songo tenda u feila ka maanḓa arali hu khou vhuya bola i sola a bala uri hu vhe na communication na defender yawe ngori ndi bola ye ya vhuya ye vhe na muswa na Peterson a tshi nga i bvela a ḓi tinta kana a ḓi amba na muswa na Makhathuri a itisani nga bola iḽa ndi vhona unga ndi zwiṅwe zwa zwine arali ni goalkeeper ni to langula 18 area yoṱhe ni to sedza uri ni to mashala bola fhethu so ndi pfhesesa uri ndi iṅwe dzi goal dzine arali ri tshi nga ya goal yavho na kana ya muswa na Brand Leon ine ndi iṅwe dzi goal dzine arali vha sedza ndi goal ine ndo vhona Sundowns i bola ine yo kona i luka u bva murahu yo ndi bola evoka muswa na Jedede Adams we ara tshi receive bola a tshena na musi o sala o lala mara nda vhona movement wa vhuḓi nga muswa na Puliso Mudau we a fhedzisela tshi khou vhusa cross yavha iṅwe dzi bola dza manaka impact ya muswana na kuwana red card kwa Mudau Jedede Adams u kuwana karata tsoko yavha impact ḓe kha team ya Mamelodi Sundowns hone ni lavhelesela red card yeyo tea no ri ḓiwana i tshi khou vha hone ḓuvha ḽa ṋamusi ya ndi soko pfhesesa uri ndi mutambo wawe u tshi khou konḓa nga maanḓa kha masia oṱhe Sundowns ya tshi khou konḓa uri create zwikhala i wane zwikoro ngeno team ya Kaizer Chiefs nayo zwa zwi khou i konḓela uri i ḓiwane i khou create zwikhala i wane zwikoro so zwa sia zwi khou amba uri vho Malugwane arali vha sa tende u tshimbidza mutambo zwone zwi amba uri vha ḓo balantsula mutambo ngori arali ri khou amba nga red card yo fhiwa muswa na Jedede Adams ndi vhona unga yo vha sa light ndi iṅwe dzi red card yene funa o songo i wana ngori ndi yene muthu ya thoma u raha bola then ene muṋe a tshi vho shavha mulenzhe u khou ḓaho uri maybe u nga nkanda ndi u dake so ndi pfhesesa uri yo vha iṅwe ya dzi red card dzine dza vha soft huna bola nnzhi huna faulu nnzhi dze dza itiwa nga muswa na Ndlovu dzine nadzo arali vha to sedza kha mutambo uḽa ho funa ho bva red card so ndi soko pfhesesa uri ndi iṅwe ya dzi red card dzine dza songo tea uri vhe hone mara u bva muswa na Jedede Adams kha team ya Sundowns arali vha sedza nga midfield yoṱhe ya vhe khou tambiwa nga Mamelodi Sundowns kha muswa na Jedede ka Adams Alende na muswa na Mukwena ndi muthu ya vha tshi khou sumbedza u tshila ndi muswa na Jedede Adams ndi ene muswa na arali ri khou kona u vhona a tshi khou distributor bola nga nḓila ya khwiṋe ndi ene muthu kana ri khou kona u vhona a tshi khou defender nga nḓila ya khwiṋe so zwa sia zwi khou amba uri arali ha bva muswa na Adams zwi sia zwi nga Sundowns i kula ngori muswa na Mukwena zwi amba uri u khou tou shuma davhulo u khou tou uri a vhonale a tshi ya a vhonale a tshi vhuya so zwa sia zwi khou amba uri pace yawe i ḓo fhungudzea u nga si tshavha no creator zwikhala zwinzhi ngori vha khou shotha ngeno vha tshi ḓo vha vhanzhi so ndi pfhesesa uri u bva muswa na Jedede Adams zwo kombetshedza mugudisi uri a tenda u tamba bola yo defender ene point nthihi yo luga na musi muswa na Mudiba a tshi yo wana yellow card ya vhuvhili zwa dovha zwa ita uri mugudisi a introduce muswa na Lunga ine nayo zwi amba uri Sundowns totally a i tshena movement i khou tou tsireledza ine point nthihi yo luga zwine zwi amba uri ndi mafhungo uri league i ḓo decide nga mutambo wo fhedzisela sa zwe nda zwi amba na mathomoni uri thimu ya Orlando Pirates a i to ṱutsheliwa nga league i khou ḓi vhuya kha league ri khou amba kha ḓuvha ḽa ṋamusi ine thimu ya Orlando Pirates ndi yone yo vhuyesaho tshoṱhe kha league ngori goal difference dzi khou ri 7 zwa sia zwi khou amba uri Sundowns uri i ye wina league kana defend league zwi ḓo vha zwi khou nyaga uri win dzayo i vhe na gol nnzhi ngeno Pirates win dzayo i khou vha na gol ṱhukhu so zwi ḓo sia zwi khou amba uri Sundowns tshifhinga ine i khou tshi namela tshi khou vha tshifhinga tshi konḓaho nga maanḓa so zwi ḓo vha songo lelutshaela zwino u swika zwino Sundowns uri i ḓiwane i tshi khou ya u dzhia ugwena ha 2025 2026 unless otherwise ngori ndi football ndi mutambo wane wa vha uri wo ḓalesa zwimangadzo vha nga i wana Magezi i tshi khou ita surprise kha team ya Orlando Pirates zwa sia zwi khou nyadzea so ndi soko pfhesesa uri na Magezi kana mugudisi wa wadu vha khou tou ya kha mutambo wa Magezi vha khou ḓi vhudza uri vha khou nyaga wini even though naho Magezi naye hune ya vha hone i tshi khou nyaga wini so ndi vhona unga ndi mutambo une u ḓo vha u songo leluwa nawo u ḓo vha muṅwe mutambo ane u ḓo takadza nga maanḓa ende u ḓo lemela khou livhuwesa nga maanḓa mabrother kha lushaka lwoṱhe lwa Diski Lovers Culture ndi mafhole vhathu vha hashu ndi ri subscribe like and comment ri vha funisa zwiṅwe nda
Charlie Moa.